Yang 25 dia kata masalah tiap-tiap nabi itu ada nabi yang dikasihnya dan ikutannya. Nabi-nabi ini dia ada idola dia. Dia nak abang itu. Ini nak abang kat kita apa? Dia kata tiap-tiap nabi ini dia ada nabi lain yang dia idolize. Bermula kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikutannya daripada tok nenek yang telah menjadi nabi dan menjadi rasul itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad ni dia dengan Nabi Ibrahim. Punya ramai nabi doa daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi pinpoint tentang Nabi Ibrahim. Nabi kata selawat dekat aku macam ni, dia sekali dia sambung. Maka dipanggil selawat itu selawat Ibrahimiyah. Dia panggil. Saya nanti cerita hadis-hadis tentang istimewa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. So kata dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dia paling sayang ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi tentang jemaah sekalian. So dia kata bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin ulah minan nabiyyin. Diriwayat kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi tiap-tiap nabi itu ada orang yang dikasihnya. Dia kata apa? Tiap-tiap nabi ini dia ada orang yang dia kasih. Dan orang yang diikutnya daripada kalangan nabi-nabi. Dia ada yang dia jadikan sebagai satu idola dia. Bukannya seperti Yahudi dan Nasrani. Berkata mereka itu Nabi Ibrahim alaihi salam itu beragama Yahudi, dan kata Nasrani Nabi Ibrahim alaihi salam itu beragama Nasrani. Nabi Ibrahim ni menjadi rebutan. Kalau begitu Yahudi dan Nasrani yang klaim kata Nabi Ibrahim itu agama mereka adalah karut jua. Dia kata ini satu dakwaan yang karut tak boleh pakai. Bahkan sebenarnya dan sepatutnya orang yang beragama dengan agama Nabi Ibrahim itu ialah orang yang beragama Islam. Kita ikut agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad bagi tahu kat kita macam tu. Ni Islam hak kita ikut hari ni exactly macam yang Nabi Ibrahim alaihi salam dulu. Masalah agama Islam muafaqah dengan syariat agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak seperti dakwah Yahudi dan Nasrani bahwasanya Ibrahim itu beragama Yahudi ataupun Nasrani seperti tersebut keterangan dalam masalah itu. Maka kerana itulah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna wali abi wa khalilu rabbi. Itu hadis tadi. Dan sesungguhnya kekasihku dan ikutanku adalah nenekku dan orang pilihan Tuhanku, iaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad kata dia ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa qara'a inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadha an-nabi walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Surah Ali Imran ayat 68. Kemudian Nabi SAW membaca ayat Quran yang jadi saksi yang disabdakan oleh Nabi SAW itu, iaitu maksudnya bahwasanya yang lebih tertentu dan lebih hampir dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ialah orang yang ikut dia pada zaman dia. Orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim ni ialah orang yang ikut dia masa zaman Nabi Ibrahim. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Tuhan kata yang dekat dengan Nabi Ibrahim ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata? Allah kata dalam Quran dalam surah Ali Imran ayat 68. Allah mengesahkan benda ni. Dan orang-orang yang mukmin daripada kalangan umat Nabi Muhammad dan kita yang ikut Nabi Muhammad
kita dekat dengan Nabi Ibrahim. Sebab tu selawat masuk sekali dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pasal dekatnya kita dengan Nabi Muhammad bermakna dekat kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan bermula Allah menolong dan memelihara orang-orang mukmin. Itu dia.